шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон бо шарҳи хабару гузоришҳо манзури шумо менамоем. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои соли 2019 ангораи ҷашни байналмилалии Наврӯзро тасдиқ намуданд. Ангораи мазкур намуди доирашакл дошта, дар байни он кураи замин, аз ду тарафи он парчами миллӣ ва пайки баҳор, суманак, парасту, нақшунигори гулдузӣ ҳамчун рамзи ҳунарҳои мардумӣ ва рангинкамон бо навиштаҷоти Наврӯз 2019 бо забони тоҷикӣ инъикос ёфтааст. Вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳрунояҳо воситаҳои ахбори омма метавонанд аз ангораи ҷашни байналмилалии Наврӯз 2019 васеъ истифода намоянд. дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон намудҳои халтачаҳои наврӯзӣ тасдиқ гардиданд. халтачаҳои наврӯзӣ ки барои тӯҳфаҳо пешбинӣ шудаанд бо шаклу дизайни гуногун таҳия карда шуда, дар онҳо рамзу ангораи наврӯзи соли 2019 тасвир ёфтааст. вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Хатлону Суғд, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ метавонанд ба корхонаҳо ва ширкатҳои хусусӣ ҷиҳати омода кардани халтачаҳо аз матоъҳои гуногун, коғазҳои ранга, картон, халтачаҳои полиэтиленӣ ва дигар навъҳои матоъ дастур диҳанд ки намудҳои мухталифи халтачаҳоро дар арафаи ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ омода намоянд. дар рӯзҳои иди байналмилалии Наврӯз сокинони кишвар метавонанд барои гирифтани тӯҳфа аз он истифода кунанд. тӯҳфаҳо ба ятимон, беморон, барҷомондагон, пиронсолон, кӯдакону наврасон низ тавассути чунин халтачаҳои наврӯзӣ тақдим карда мешавад. истифодаи чунин халтачаҳои наврӯзӣ дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо ба роҳ монда мешавад. идомаи ахбор. сабаби табдил ёфтани борон ба барф дар шабона рӯзи гузашта ворид гардидани циклон аз минтақаҳои Урали Федератсияи Россия маънӣ дод мегардад. тибқи иттилои маркази обу ҳавошиносии мамлакат, минбаъд вазъи ҳаво мӯътадил шуда, гармшавӣ дар назар аст. гузориши хабарнигорони мо. шабонарӯзи гузашта вазъи ҳаво якбора тағйир ёфта дар мамлакат барф борид. дар натиҷаи ин боришот баландии барф дар минтақаҳои кӯҳӣ боло рафт. барф дар минтақаҳо аз 15 то 20 миллиметрро дар бар гирифт. имрӯз дар болооби дарёҳои Варзоб ва Фон баландии барф то ба 2 метр расида. дар ноҳияҳои ғарби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бошад, баландии барф аз 50 сантиметр то 1 метр ба назар гирифта мешавад. дар минтақаҳои кӯҳии ноҳияҳои тобеи марказ бошад ин нишон дод то ба 1 метр мерасад. имрӯз бошад боридани барф дар қисми зиёди минтақаҳо боқӣ хоҳад монд ва дар охири рӯз бошад ҳаво тағйирёбанда гардида қатъ гардидани боришот дар назар аст. мутахассисони маркази обу ҳавосанҷии мамлакат иттилоъ медиҳанд ки барфрезии шабонарӯзи гузашта асосан дар ноҳияҳои тобеи марказ шаҳри Душанбе ва дар доманакӯҳҳои вилояти Хатлон ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Суғд на он қадар барфи зиёд боридааст. тавре маълум буд, сароғоз дар водиҳо борон борид ва сипас ба барф мубаддал гашт. сабаби ин боришот хоста ба барф табдил ёфтани боронро обу ҳавосанҷон ба дохил гардидани ҳавои сард аз минтақаҳои Урали Федератсияи Россия марбут медонанд. рӯзҳои оянда вазъи ҳаво дар қаламрави мамлакат мӯътадил мегардад. тибқи пешгӯҳии агентии обу ҳавошиносӣ рӯзҳои наздик дар ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бе бориш пешгӯӣ шуда ва дар баъзе минтақаҳо туманфарой дар назар аст. инчунин дар вилояти Суғд бошад рӯзи 22 феврал дар баъзе минтақаҳо шиддат гирифтани шамол дар назар аст ки шиддатнокӣ то 19-24 метр сонияро дар бар мегирад ва ҳарорати ҳаво бошад дар ин рӯзҳо дар водиҳо шабона аз 0 то 5 дараҷа хунук ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад нисбатан ҳарорат паст гардида шабона аз 10 то 15 дараҷа хунукро дар бар мегирад. рӯзона бошад ҳарорати ҳаво дар водиҳо каму беш баланд гардида аз 10 то 15 дараҷа гарм ва дар минтақаҳои кӯҳӣ бошад аз 0 то 5 дараҷа гармиро пешгӯӣ мешавад. гуфта мешавад ки барфи шабонарӯзи гузашта дар замини водиҳо аз ҷумла дар ҳудуди шаҳри Душанбе то як рӯз ё худ то санаи 22 боқӣ мемонад. мувофиқи маълумоти коршиносони байналмилалии ташкилоти умуми ҷаҳонии тандурустӣ, фарбеҳӣ яке аз эпидемияи глобалӣ нобаста аз мавқеи ҷуғрофӣ, иҷтимоӣ, миллӣ, ҷинсӣ ва синнисолӣ дар ҷомеаи ҷаҳон гардидааст. бино ба маълумоти оморӣ зиёда аз 40% аҳолии сайёра аз фарбеҳӣ азият мекашанд.
фарбеҳӣ дар аксари давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон ба бемории рақами 1 гузаштааст, ки он ба бемориҳои дигари вазнин табобатшаванда ба мисли бемории саратон ва диабет оварда мерасонад. фарбеҳӣ на ин ки иллат ва ё нуқси зоҳирист, ки аз он шахсият ва асаби инсон азият мекашад, балки он хатари зиёд ба саломатӣ дорад. ин беморӣ новобаста аз мавқеи ҷуғрофӣ, иҷтимоӣ, миллӣ, ҷинсӣ ва синусолӣ дар ҷомеаи ҷаҳон ҳамчун проблемаи ҳалталаб арзёбӣ мегардад. яке аз проблемаҳои муҳиме ки дар назди инсоният дар охирҳои асри 20 ва аввали асри 21 истодааст, ин фарбеҳӣ аст. миқдори ин гуна шахсон рӯз ба рӯз меафзояд ва ҳатто ҳозир дар байни кӯдакон ин беморӣ низ паҳн шудааст ва қариб 20% кӯдакон ба ин гирифторанд. фарбеҳӣ сабаби диабети қанд мегардад. фарбеҳӣ сабаби бемории фишорбаландии шараёнӣ мегардад. фарбеҳӣ сабаби сиррози ҷигар мегардад. ҳозир дар дунё 20% сиррозҳо бо сабаби фарбеҳӣ пайдо мешаванд. аввал сабаби фарбеҳии ҷигар мешавад ва оҳиста оҳиста сабаби пайдоиши гепатит мешавад. фиброз ба табдил ёфта оқибат ба сирроз мерасонад. мутахассисони соҳаи тиб фарбеҳиро вобаста ба вазни бадани инсон ба 3 зина ҷудо намудаанд. фарбеҳии зинаи якум ва дуюм ба нафаскашӣ, кори дил, ҷигар, гурда, мубодилаи моддаҳои организм, роҳравӣ, хоб рафтан таъсири манфӣ расонида бемориҳои гуногуни вазнин-табобатшавандаро таҳрик менамояд. фарбеҳии зинаи сеюм бошад, маъюбкунанда ва марговар эътироф гардидааст, ки ба тамоми организм зарар мерасонад. бино ба маълумоти оморӣ дар ҷаҳон занон нисбат ба мардон 2 маротиба зиёдтар ба фарбеҳӣ гирифтор шудаанд. синусоли гирифторшавӣ ба фарбеҳӣ дар занон аз 30 то 60ро ташкил медиҳад. сабабҳои фарбеҳиро мутахассисон чунин маънидод карданд. сабабҳои асосии пайдоиши фарбеҳӣ ин аз ҳад зиёд хӯрдани ғизо, аз норма зиёд хӯрдани ғизо, хӯрока. вақте калорие ки мо барои мо як рӯза калория зарур аст 2000 то 3000, мо аз ин зиёдтар истифода мекунем. ва дуюм сабабаш вақте ки мо ҳаракати ҷисмонӣ надорем, чизе ки мехӯрем сарф намекунем, ҷамъ мешавад. организм ба шакли равған ҷамъ мекунад ки пагоҳ мумкин зарур шавад. асосан кадом хӯрокҳо сабаби фарбеҳӣ мешаванд? асосан нон, хӯрокҳои гандумӣ, чизе ки аз нон тайёр карда мешавад, чизе ки дар таркибаш карбоангидратҳо ё ангиштобҳо хеле бисёр аст. агар мо хӯроки сафедадор хӯрем, хӯроки сафедадор фарбеҳӣ ба намебиёрад. яке агар хӯроке ки мо бисёртар таркибаш шабин ангиштобҳо бошад, ин сабаби фарбеҳӣ мешавад. ба ин хӯрокҳо ман гуфтам нони медарод, биринҷ, картошка ва шириниҳо. тамоми шириниҳо ки дар таркибашон карбоангидратҳо хеле боянд. донистан зарур аст ки пешгирӣ ва ё табобат кардани фарбеҳӣ натиҷаҳои хубро ба бор меорад. мо бояд кӯшиш кунем ки бештар меваву сабзавот хӯрем ва кӯшиш кунем ки ҳар рӯз зиёда аз 6 то 10 ҳазор қадам занем, роҳ гардем. ва агар ҷавонтар бошед, бояд ки ба спорт машғул бошед. кӯдакҳои худро тавсия диҳед ки ҳар рӯз ба ягон намуди машқ машғул шаванд. дар ҳолати 10% кам кардани вазни бадан, нишондоди умумии марг ба 20%, нишондоди марг аз бемории диабет 30% ва нишондоди марг аз бемориҳои онкологӣ 40% пас гардонда мешавад. нафароне ки дар зинаи якум ва дуюми фарбеҳӣ қарор доранд, дар ҳолати 10% кам кардани вазни бадан, саломатӣ ва қобили меҳнат будани худро ҳифз менамоянд ва шахсони зинаи сеюми фарбеҳӣ дошта, ки марговар аст, маъюбияти дараҷаи сеюмро мегиранд. ҳар як нафари ба фарбеҳӣ гирифтор шуда бояд рӯҳафтода нагардида бо мақсади ҳифзи саломатӣ, қобилияти меҳнат, зиндагии шоиста ва зебогии зоҳир тарзи ҳаёти солимро ташаккул диҳад. зульфия раҳимзода, Баҳодирӣ Қурбон, Ахбор. истифода ва зарари тамоку имрӯз яке аз масъалаҳое мебошад ки ҷомеаи ҷаҳонро нигарон кардааст. дар ҷумҳурии Тоҷикистон чун узви фаъоли ҷомеаи ҷаҳонӣ бар зидди ин вабо қонун қабул намуда, истифодаи онро дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва назди ташкилоту муассисаҳо манъ намудааст. Абдуҳамиди Назир оид ба зарари сигор гузориш омода намудааст.
طبق اطلاع تشکیلات جهانی تندرستی استفاده تامباکو یکی از سبب‌های اساسی بیماری و فوت اهالی به حساب می‌رود. اما سال در جهان زیاده از 6 میلیون نفر از بیماری‌هایی که به تامباکو کشی وابسته‌اند می‌فوتند. کارشناسان می‌گویند شاید این شماره تا سال‌های 2030 به 8 میلیون نفر رسد. کشیدن سیگار سرچشمه اکثریت بیماری‌ها شده می‌تواند، از جمله بیماری‌های راهی نفس، بیماری‌های سرطانی شش و ده‌ها بیماری‌هایی که یعنی که سرچشمه می‌گیرند از کشیدن تامباکو یا سیگار. در برابر رسانیدن ضرر به عضوهای انسان همزمان استفاده تامباکو به دندان‌های استفاده برندگان تأثیر منفی خود را می‌رساند. هنگام سیگارکشی دود زهرناک آن به کوکی دهان پهن گشته ضرر آن به دندان‌ها، میلک دندان‌ها، کام، لنج تأثیر منفی می‌رساند. دندان‌ها رنگ خود را تغییر می‌دهند، یعنی زرد می‌شوند و در میلک‌های دندان سرخی، ورمی، درماندی، خونروی پیدا می‌شود، چون که رگ‌های خونگرد تنگ می‌شوند و در آن هوا نمی‌رسد و وظیفه‌های خودشان را گم می‌کنند. آهسته آهسته بعد آن دندان‌ها تلف می‌یابند. متخصصان ساحه دندانپزشکی میگویند هرچند شخصان استفاده برنده تامباکو ضرری آن را مشاهده می‌نمایند اما از استفاده آن دست نمی‌کشند. در این گونه شخصان زردی دندان و دیگر بیماری‌ها دیده می‌شود. پیدا شدن چرک دندان، زرد شدن دندان‌ها، پیدا شدن غبارها در دندان، پیدا شوی بوی سیگار از دهان، این از آن شهادت می‌دهد که علاقه در کوکی دهان پیدا شوی میکروارگانیسم‌ها و تاکسین‌هایی که از تامباکو خارج می‌شوند پیدا می‌شوند و در کوکی دهان مسکن میگیرند. هرچی باشد که دست کشیدن از سیگار آن طرف ایستد، استفاده برندگان حتی کم کردن آن را نیز کوشش نمی‌کنند. تأثیر تامباکو میکروارگانیسم‌های زهرناک یعنی تاکسین‌ها می‌توانند که با واسطه التهاب بافت‌های اطراف دندان داخل گردیده از آنجا برگ‌های معده خونگردی که در اطراف دندان میباشند همراه گردیده به سیستم دل رگ منفیت خیلی بدی خود را رساند که آورده به بیماری‌های مزمن سیستم دل و رگ میرساند. دندان نعمتی بی‌بهاست، از این رو حفظ آن از هر گونه بیماری‌هایی که در کوکی دهان رخ می‌دهد به شخص خیلی وابستگی عمیق دارد. تحلیل و تشخیص متخصصان ساحه اثبات نمود که در یک دانه سیگار زیاده از 4000 نمود ماده‌های کیمیایی موجود است. از این مقدار 250 نمودش ضررآور و 50 نمود دیگرش به وجود آورنده بیماری سرطان میباشد. هنگام واردشوی دود تامباکو به بدن انسان آن به ویرانشوی تارهای عصب که عضوهای داخلی بدن را اداره میکنند آورده میرساند. یکی از ماده زهرناک آن این نیکوتین، کیسلوت‌ها و امیاک میباشند. آنها رفته در ترکیب بافته‌ها خود را جای میکنند و آنها نمیتوانند که وظیفه‌های خودشان را اجرا کنند. حتی استخوان‌های جغ آهسته آهسته آب میشوند و آنها میتوانند در پرده‌های لابی کام یا رچه‌ها پیدا میشوند و در زیر زبان، اینچنین در زیر زبان و در استخوان‌های جغ روی و میتواند به بیماری‌های رگ آورده رساند. در برابر تامباکو در تاجیکستان کشیدن ناس خیلی معمول است. به گفته متخصصان ساحه طب استفاده ناس نیز سبب بیماری‌های سرطانی لب، زبان و گلو می‌گردد. هنگام کشیدن ناس یک قسمی آن به معده رفته شخص می‌تواند به بیماری‌های التهاب و زخم معده گرفتار شود. امروز علاقه در جامعه یک عادت خیلی بد سیگار کشیدن یا ناس کشیدن به قول مد شده است. در اصل این عملی خیلی ضررآور به هر یک شخص میباشد. یعنی خردسالان به این پیروی میکنند. در مناطق کوهستانی کشور از خاکستر ارچه و در شهرها باشد از خاکستر سرگین مرغ یا آهک ناس آماده میکنند. پژوهش‌ها اثبات کردند که ماده‌های کیمیایی موجوده در ترکیب ناس 10 مرتبه بیشتر از معیار میباشد. محققان ترکیب ناس را تشخیص کرده آشکار نمودند که در آن ماده‌های کیمیایی از قبیل خرم، نیکل، مرگ موش، سرب و دیگر ماده‌های خطرناک موجودند. ناس هم از برگ تامباکو آماده کرده می شود و در ترکیب آن هم از آهک عبارت است و آنها چقدر که ضرر از سیگار و عضوهای دهان تاثیر منفی می رسانند، ناس هم همچنین، چون که وقتی که ناس زیر زبان می گذارند در آنجا آب دهان زیاد می شود و در آنجا سنگ‌های دندان پیدا می شود و این سنگ‌های دندان و میلک‌های دندان تاثیر کرده آهسته آهسته
яъне милкҳои дандон хунравӣ пайдо мешавад ва оҳиста оҳиста дандонҳоро талаф медиҳанд, яъне ки дандонҳо меафтанд. баъзан ҳолатҳое ба назар мерасанд ки шахсони нозкаш дар кӯчаву хиёбонҳои тоза, маконе ки ҳазорҳо нафар дар он ҷо гашту гузор мекунанд, ностуф карда муҳити зистро вайрон мекунанд. ин ҳолат нигаронкунанда мебошад. ҳар як шахси солимақлро зарур аст ки аз ин моддаи марговар даст кашаду ба ҳаёти солим рӯ орад. абдулҳамиди назир, меҳрӯзи ҷумъа, ахбор. таи солҳои охир бо афзоиши аҳолӣ, баланд гардидани сатҳи иқтисодӣ ва беҳдошти вазъи иҷтимоӣ ташкили оилаҳои нав афзоиш меёбад, вале мутаассифона айни ҳол шумораи ҷудошавии оилаҳо зиёд аст ки омилу сабабҳои гуногун дорад. гузориши Равзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон. дар ниҳоду сохторҳои марбутаи ҳокимияти маҳаллӣ, мақомоти судӣ, ташкилоту созмонҳои марбут ба омӯзиши вазъи оиладорӣ ва бино ба андеша ва арзёбии коршиносону ашхоси рӯзгордида вайроншавии оилаҳо сабабу омилҳои зиёд дорад. бино ба маълумоти расмӣ, ҷанҷоли оилавӣ, хушунат дар оила, мувофиқ наомадани хислату характери зану шавҳар, бефарзандӣ, дахолати шахси сеюм, барвақт оила барпо кардан, омода набудан ба ҳаёти мустақилона, хиёнати зан ё шавҳар, беморӣ, майзадагӣ ва ҳолатҳои психологию иҷтимоӣ аз сабабу омилҳои асосии пошхӯрии оилаҳо мебошанд. ба андешаи масъулону коршиносон агарчанде як қатор сабабҳо дар ҷои асосӣ меистанд, вале омили муҳими пойдории оилаҳо дорои маърифат, маълумот ва фарҳанги оиладорӣ будани хусусан ҷавонону ҷавондухтарон аст. фоизи зиёди вайроншавии оилаҳо дар оилаҳои ҷавон аст. қариб 60% бекоркунии никоҳҳо танҳо аз оилаҳои ҷавон оғоз гардидааст. сабабаш асосан ҷанҷолҳои оилавӣ, бо ҳам муносибатҳои хислатҳои ба ҳамдигар мувофиқ наомадан, бефарзандӣ, муноқишаҳои оилавӣ ва ҳамчунин дахолати шахси саюм ба зиндагии онҳо. яке аз онҳо дар муҳоҷирати меҳнатӣ давомнок будан, баъд хиёнат ҳам аз тарафи зан, ҳам аз тарафи мард. омили дигари муроҷиаи тарафҳо ба суд оид ба бекор кардани ақди никоҳ, ин зоҳир намудани муносибати бепарвоина нисбат ба оиладорӣ, шиносоӣ пайдо намудан бо зан ё марди бегуна аз ҷониби тарафҳо, дахолати шахсони сеюм аз ҷумла падар ва модари тарафҳо ба муносибатҳои оилавии зану шавҳарӣ, истифодаи зӯроварӣ нисбат ба оила, истифодаи бисёри нӯшокии спиртӣ ва маводи мухаддир ки дар аснои он бепарвоӣ нисбат ба таъминоти оилавӣ мегардад, бо расидан ба синни никоҳӣ бе таҳсилот ва касбу ҳунар, бе таъмин намудан бо кор, барпо намудани оила ки минбаъд бинобар омода набудан ба барпо намудани оила дар аксар ҳолатҳо боиси вайрон шудани оила мегардад. таҷрибаи ҳаётӣ ва фарҳанги оиладории анъанавӣ собит намудааст ки барвақт хонадор намудани фарзандон аз ҷониби волидайн, омода набудани навхонадорон ба ҳаёти мустақилона ва инобат нагирифтани майлу хоҳиши ҷавонон ба бунёди оила аз сабабҳои бештари пошхӯрии оила мегардад. масалан, омода набудани ҷавонон бояд пеш аз оиладор шудан маълумот дошта бошанд, касб дошта бошанд ки оилаи худро таъмин карда тавонанд. ҷиҳати пойдории оила, мақомоти давлатӣ, шӯъбаю кумитаҳои кор бо занон ва оила, ҷавонон, раисону фаъолони ҷамоату маҳаллаҳо нақши муҳим доранд ва тарғиби оилаҳои солиму намунавӣ, баландбардоштани маърифату фарҳанги оиладорӣ барои устувории оила боз ҳам муҳим мебошад. дар бисёр шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар доираи тадбирҳои омодагӣ ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонию бунёдкорӣ асосан дар маркази шаҳру ноҳияҳо гузаронида мешаванду дар аксар ҳолат вазъи роҳҳои деҳот аз мадди назар дур мемонанд. дар доираи тадбирҳои ободонӣ дар шаҳри Ҳисор ва ноҳияи Рудакӣ агар ба навсозии роҳҳои маҳаллӣ низ таваҷҷӯҳ зоҳир карда шавад, мушкилоти ронандагону мусофирон то як андоза роҳи ҳалли худро меёбанд. гузориши хабарнигорони мо. корҳои ободонӣ ба истиқболи сазовор аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар маркази шаҳру ноҳияҳои мамлакат вусъат меёбад.
аммо ҳудуди деҳот дар аксар шаҳрнӯяҳо аз назари масъулон дур монда ҳоли табоҳе доранд. барои таъмини рушди инфраструктури деҳот бояд қабл аз ҳама ба навсозии роҳҳои автомобилгард афзалият дода шавад. вазъи феълии роҳҳои маҳаллӣ дар баъзе аз ҷамоати деҳоти ноҳияи рудакӣ ва шаҳри ҳисор нигаронкунанда ва боиси ташвиши сокинон гардидааст. баъзе аз қитъаҳои роҳҳои маҳаллии ҳудуди ҷамоати деҳоти чортепаи ноҳияи рудакӣ то даромадгоҳи шаҳри ҳисор корношоям буда навсозии он тӯл мекашад. роҳҳои автомобилгард дар қаламрави ҷамоати деҳоти дурбати шаҳри ҳисор низ дар ҳолати корношоямӣ қарор дорад ки вазъи кунунии он ба ҳаракати воситаҳои нақлиёт монеа пеш овардааст. ҳамарӯза тариқи роҳҳои автомобилгарди мазкур садҳо воситаҳои нақлиёт бо мушкилӣ ҳаракат намуда бинобар сабаби вайрону валангор будани он дар баробари тамбашавӣ ба ҳолати техникии онҳо зиёни ҷиддӣ мерасонад. масъулон аз баргузории иқдомҳои дастаҷамъонаи ободонӣ дар ҳудуди деҳот хабар медиҳанд, вале вазъи феълӣ дигаргуна аст. қитъаҳои корношоями роҳҳои маҳаллӣ дар шаҳри ҳисор бо ҷалби сокинон сангфарш мешавад, вале бо гузашти чанд рӯз боз ба ҳолати аввала бармегардад. чунин чораандешӣ дар навсозии роҳҳои маҳаллӣ мушкили ҳаракати воситаҳои нақлиётро на ин ки аз байн мебарад, балки боз вазъи мураккаберо дар рафтуомади сокинон ба миён хоҳад овард. маблағҳои зиёд ҳангоми навсозии роҳҳои маҳаллӣ сарф шуда, аз беэътиноии бархи масъулон роҳҳо бо гузашти на чандон вақти зиёд корношоям мегарданд. дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ тамоми қишрҳои ҷомеаро мебояд ки шуруъ аз манзили истиқоматӣ то маҳаллаву маркази шаҳру ноҳияҳо дар корҳои тозагию ободонӣ фаъолона саҳм гузоранд. сокинони баъзе аз деҳоти ноҳияи рудакӣ ва шаҳри ҳисор сайёҳону меҳмононро бо партовҳои шафати роҳ истиқбол мегиранд. ҷӯю заҳбурҳои то ҳол тоза нашудаи канори замини кишт мушкилоти дигари ҳал нашуда боқӣ мемонад. сокинони деҳот ҳамарӯза дар шафати роҳҳои маҳаллӣ ки тариқи он сайёҳону меҳмонон мегузаранд ҳар хел партовҳо мегузоранд ки ин ҳолат муҳити атрофро ифлос ва табро хира месозад. масъулони шаҳри ҳисор дар баробари марказ ба ҳудуди деҳот агар таваҷҷӯҳ зоҳир намоянд, дохили каналҳо ва шафати роҳҳои автомобилгард аз партов тоза мегардид. барои таҷлил аз ҷашни байналмилалии наврӯз камтар аз як моҳ боқӣ мондааст ва авҷу суръати корҳои тозагию ободонӣ бо ҷалби сокинон боис мешавад ки ин ҷашни бостониро тибқи оинҳои кӯҳану ҷаҳоншумулаш дар сатҳи баланд истиқбол гирем. ба истиқболи сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва таҷлили сазовор аз наврӯзи байналмилалӣ боғи фарҳангу фароғатии ноҳияи ёвон ки солҳо валангору вайрона буд, дар доираи ин тадбирҳо аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ таъмиру навсозӣ мешавад. гузориши хабардигорони мо. дар ҷамоати шаҳраки ноҳияи ёвон дар доираи нақшачорабиниҳо бунёди 88 иншооти гуногун таъйинот ба нақша гирифта шудааст. айни замон корҳои сохтмонӣ ва таъмиру навсозӣ дар иншооти мазкур идома дошта, бо мавриди истифода қарор гирифтани онҳо дар бахшҳои иқтисоду иҷтимоӣ ва фарҳангу варзиш пешравиҳои назаррас ба вуқӯъ хоҳад пайваст. дар доираи иҷрои дастури супоришҳои созандаи ҳукумати мамлакат давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар деҳоти дурдасти ноҳияи ёвон иншооти зиёди таъйиноти гуногун сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст ки дар беҳсозии вазъи зиндагии аҳолӣ боло бардоштани хизматрасониҳои иҷтимоӣ ва фарҳангию варзишӣ нақши калон мегузоранд. иншооти бунёдшаванда дар ноҳияи ёвон татбиқи амалии сиёсати пешгирифтаи ҳукумати мамлакат буда барои рушди деҳот ва беҳсозии инфраструктури иқтисодию иҷтимоии ноҳия мусоидати фаъол менамоянд. ҳамчунин дар самти ба истироҳату фароғат фаро гирифтани сокинон низ дар ноҳия чораҳои амалӣ андешида мешавад. боғи фарҳангу фароғати ноҳия ки солҳо валангору вайрон буд, дар доираи ин тадбирҳо аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ таъмиру навсозӣ карда шуда истодааст. дар ҳудуди ҷамоати шаҳраки ёвон боғи фарҳангии фароғатӣ бо ташаббуси бевоситаи соҳибкорони маҳаллии ҷамоати шаҳраки ёвон ҳама гуна иншоотҳое ки барои бозии дилхушии кӯдакон ба нақша гирифта шудааст оварда истода. имрӯз дар боғи мазкур беш аз 10 намуд аттраксион ворид ва насб карда шуда, аз даромадгоҳ то дохили он ба таври муназзам ва диққатҷалбкунанда дастгоҳу таҷҳизоти муосир насб шудааст ки аз ин пас ба макони дилфиреби истироҳати кӯдакону наврасон ва дар маҷмӯъ сокинону меҳмонони ноҳия табдил хоҳад ёфт. ҳамчунин ба масъалаи сабзу хӯрамгардонӣ низ диққати махсус зоҳир гардида тавассути иқдомҳои дастаҷамъона масъулин дар роботии бештар ба таъмири роҳҳои маҳаллӣ низ талош ба харҷ дода истодаанд. мавриди зикр аст ки дар асоси дастури супоришҳои ҳукумати мамлакат бо мақсади беҳсозии сатҳу сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ ва фароҳам овардани шароити арзандаи зиндагиву фароғат ба сокинону меҳмонон тадбирҳо амалӣ гардида, инфраструктури боғҳои фарҳангию фароғатӣ ва маконҳои сайру сайёҳат дар ҳамаи шаҳру ноҳияи мамлакат ба маротиб беҳтар гардонида мешавад.
бобокон аминзода ба ҳудуди қурбон ахбор. дар марказ ва деҳаҳои дуррасти ноҳияи Варзоб дар арафаи Наврӯзи байналмилалӣ наздики 10 иншооти таъиноти гуногун мавриди истифода қарор дода мешавад. айни ҳол дар бештари иншоот корҳои сохтмонӣ ва рангуборкунӣ идома дошта, масъулон кӯшиш доранд корҳоро бо сифати баланд ва дар муҳлати муайяншуда анҷом диҳанд. тафсилоти бештари мавзӯъ дар гузориши Зоишои Тағоимурод. дар ноҳияи Варзоб ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ баланд бардоштани ҳисси худшиносии насли наврасу ҷавон, ташвиқу тарғиби анъана ва урфу одатҳои миллӣ ва сарсабзу хуррамгардонии марказ, деҳот ва ду шафати роҳҳои маҳалливу байналмилалӣ тадбирҳои созандаву тарғиботӣ идома дода мешавад. барои тарғиби насли наврасу ҷавон ба хизмати модар ватан ва ҷолибу хотирмон таҷлил намудани 26-солагии рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди ташкилоту муассисаҳо ва ду шафати роҳҳои автомобилгарди байналмилалӣ шиору овезаҳои тарғиботӣ насб гардиданд. дар ноҳия то таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 276 иншооти таъиноти гуногун бунёд карда мешавад. бинои хадамоти муҳофиза ва беморхонаи марказӣ аз ҷумлаи он 10 иншооте маҳсуб меёбад, ки дар арафаи ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ мавриди истифода қарор мегиранд. бино ду ошёна буда дорои таххона мебошад. аз 7 утоқи корӣ ва толори маҷлис варзишӣ иборат аст. айни ҳол дар ин бино 25 нафар устоҳо коркарда истодаанд. мо ҳаракат дорем Наврӯзида ба итмом расонем. айни ҳол дар беморхонаи марказии ноҳияи Варзоб корҳои рангуборкунӣ, насби таҷҳизоту дастгоҳҳои соҳавӣ идома дорад ва баъд аз мавриди истифода қарор гирифтан имкон аст, ки дар як вақт беш аз 100 нафар дар шароити муосир табобат гиранд. дар бинои хадамоти муҳофизаи вазоати корҳои дохилӣ низ корҳои сохтмонӣ қариб 80% анҷом ёфта, масъулон кӯшиш доранд, ки корҳоро бо сифат ва дар муҳлати муайяншуда анҷом диҳанд. дар қатори беморхонаи марказӣ ва хадамоти муҳофиза ҳамзамон 8 иншооти дигари маишиву хизматрасонӣ дар ҳудуди деҳаҳо бунёд мешаванд. дар ноҳия баробари бунёду навсозии иншооти хизматрасонӣ ҳамзамон ба сарсабзу хуррамгардонии кӯчаю маҳалла ва талу теппаҳо диққати махсус зоҳир карда мешавад. дар ҳудуди ноҳия то ба имрӯз 7800 бех ниҳоли ороишию мевадиҳанда шинонида шудааст. зиёда аз 3000 дарахт шинонда истодаем, бо идома дорад. агар мо ҳамон вақт соат шикати агар дарахта нашинонем, имрӯз борон пага баъд ҳамин хел баҳор меброяд, дарахт шинонда наметонем. дар шафати роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявиву байналмилалӣ доштаи ҳудуди ноҳия ва ҷамоату деҳаҳо масъулон тасмим доранд, ки 18500 бех ниҳоли ороишию сояафкан ва мевадиҳанда шинонанд. Зоишои Тағоимурод, Хуршеди Азиз, ноҳияи Варзоб, ахбор. дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ имсол аз ҳисоби заминҳои ғайрикишоварзӣ ва доманаи талу теппаҳо мувофиқи дурнамо дар майдони 25 гектар боғи нав бунёд карда мешавад. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саид Ҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ҷамоати деҳоти чӯбеки ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ вилояти Хатлон кишоварзон дар асоси татбиқи барномаи давлатӣ оид ба рушди соҳаи боғу токпарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон иқдом гирифтанд, ки аз ҳисоби заминҳои ғайри кишоварзӣ аз ҷумла чунин мавзеъҳои санглоху солҳо бекорхобида майдони боғҳои навро зиёд намоянд. дар асоси барномаи давлатии рушди боғу токпарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ тибқи дурнамо соли ҷорӣ бояд дар майдони 25 гектар боғҳои нав бунёд карда шаванд. бар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сар карда аз соли 2017 бунёди боғҳо дар заминҳои корами обӣ манъ карда шудааст. аз ин рӯ кишоварзон имрӯз дар заминҳои ғайрикишоварзӣ талу теппа ва заминҳои лалмиву чарогоҳ боғ бунёд карда истодаанд. барои бунёди боғ замини ин мавзеъ тахту ҳамвор ва аз санг тоза карда шудааст. баъди омода кардани қитъаи замин ҳар як ниҳоли дарахти мевадиҳанда дар асоси тавсияи мутахассисони соҳа бо кашонидани хок аз дигар мавзеъ ва истифодаи нуриҳои минераливу органикӣ шинонида шуд. боғи мазкур мувофиқи риояи тадбирҳои агротехникӣ байни қатори 6 ба 6 бунёд гардида масъулин ният доранд, ки оянда дар байни қатори он кишти зироати ғалалубёгӣ гузаронанд. бо ин мақсад барои обёрии майдони боғ низ корҳо амалӣ карда мешаванд. тавре мутахассисон иброз доштанд, дар
شرایط این موضع نیولای درختان سیب، آلو و ناق خیلی خوب نشونما یافته زود به ثمر میآیند. به این خاطر در این باغ نوبنیاد نیز اساساً چنین نیولا که در خواجگی نیول پروری نویه آماده کرده شدند شنونیده شد. در نویه میر سعید علی حمدانی امروزها در برابر بنیاد باغ‌های نو برای رشد ساحه میدان باغ‌های کهنه نیز از نو برقرار کرده می شود. در برابر بنیاد باغ‌های نو برقرار کنی باغ‌های سال‌های پیش بنیاد کرده شده رفته ایستاده است. الکی در نویه 125 هکتار باغ‌های سال‌های پیش از نو برقرار کرده شدند. پرزیدنت جمهوری در پیامشان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید داشتند که از حساب زمین‌های بیکار خوابیده و دامنکوها میدان باغ و تاغزار از جمله باغ‌های اینتنسیوی منتظم زیاد کرده شود. در دوره عملی گشتن دورنمای رشد ساحه و اجرای این نشانداد پیام پرزیدنت جمهوری شاورزان نویه میر سعید علی حمدانی نیت دارند که روزهای نزدیک در موضع قیام چشمه جماعت دهات چوبک و بنیاد زینه باغ‌های نو شروع نمایند. از 16275 گکتار زمین کورمی ناحیه جلالدین بلخی که 9600 گکتار برای کشتی پخته پیش بینی گردیده است، امروزها مسئولین چاره‌های ضروری اندیشیده کوشش می‌نمایند که سریع وقت کشتی پخته را به انجام رسانند. تفصیلات بیشتر در تهیه خدایدادی رجب و اسکندری سعید. تیارگی تکنیکا هم در یک سطح خوب برام مونده شده است، اما با باوری پورا گفتم میتونم که در موسم کشتی کار پومادونا از لحاظ نورسایی تکنیکا تنقیصی نمیکشیم و در مهلت‌های اپتیمالی پورا کشتی پخته را به انجام میرسونیم. اطراف همین مضمون در ناحیه جلالدین بلخی خواجگی‌های پخته‌کار نمایش تکنیکا در خط تیار گذاشتند و خلاصه میشد که در وقت از نظرگذرانی استثنا از تخم پوشک‌ها تراکتور و دیگر ماشین‌ها در 5-10 سال اخیر خریداری شد و شرایط دهقانان خوب گشته مشکلی‌های قبلی از بین رفتند. خواجگی تخمی پروری نیاز محمد بیگوی جماعت دهات نوآباد افتخار ناحیه در جاده پخته‌کاری بوده همساله با ذخیره خوش صفت تخمی دیگر خواجگی‌های اطراف و نواحی ولایت را با تخمی اعلی صفت تامین می‌سازد. از 1200 گکتار نقشه کشتی پنبه‌دانه جماعت 1000 گکتارش در همین خواجگی پیش بینی شده. این موسم شمار تکنیک‌های نوی خواجگی یک قدر زیاد گشت. طرز کاریدن و طرز تیاریش نشان داده ایستادند. خواجگی همه نمود تکنیکاش برای کشتی بهاری پورا تیار کرده است. خواجگی 1506 گکتار زمین میدان آبی داره، همه 1000 گکتار زمین را میدان پنبه‌دانه تیار میکنیم. 1000 گکتار زمین ما پخته میکنیم. منظره دیگری که در نمایش سنجش تکنیکای کشاورزی به مشاهده رسید این در جماعت دهات مدنیت روی کار بود. دهقانان این جماعت بیشتر با کشت سبزوات بروقتی و استحصال آن در چند دور مشغول بوده بازارهای مملکت را در همه ایام با کبوتی، پامیدور، بودرینگ و امثال آنها تامین می‌سازد. موافق به اطلاع مسئولین این موسم باز 10 تراکتور نو از حساب خواجگی‌ها خریداری شده است. 16257 گکتار زمین‌های کارمی وابسته شده است. الکی تا امروز در دوره کشتی تیرمایی و بهاری ما اجرای نقشه های کشتی غله‌دانه، سبزوات از جمله پیاز را به انجام رساندیم. کشتی کارتوشکا نیز با پورگی به انجام رسانده شده ایستاده است. عیان است که موسم گذشته حاصلناکی از کشتی‌های پنبه‌دانه نه در همه خواجگی‌ها موافق مطلب بود. بخصوص در ناحیه جلالدین بلخی اقلیم و باد و هوای ناسازگار تا جای در بلند برداشتن حاصل کشتی‌ها تاثیر منفی گذاشته گرفتن تخمی با صفت از خواجگی‌های تخمی پرور زیر سوال ماند. به همین خاطر مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی و متخصصان بخش کشاورزی تصمیم گرفتند که در موسم کش از 3 نمود تخمی بلند صفتی وارد گشته واسه استفاده کرده ذخیره آن را برای سالهای من بعد تامین سازند. خدایدادی رجب، اسکندری سعید برای برنامه اخبار از ناحیه جلالدین بلخی. در زمینه زیاد گردیدن مساحت گرمخانه‌ها در مملکت حجم استحصال محصولات کشاورزی از جمله سبزوات افزایش یافت و این عامل باعث گردید که در بازار استعمالی محصولات تر و تازه در همه فصل سال تامین گردد. در ناحیه شهرینه میدان گرمخانه‌ها به حالت امروزه بیش از 6 گکتار را تشکیل می‌دهد. گزارش خبرنگاران ما. در سال 2018 خواجگیداران ناحیه شهرینه در مساحت 1.5 گکتار گرمخانه نو بنیاد نمودند. در گرمخانه‌های این ناحیه اساساً پمیدور، بودرینگ و دیگر نمودی سبزوات پرورش کرده می شود. لیمو پروری باشد در خواجگی‌های کشاورزی ناحیه بیشتر رشد یافته است و خواجگیداران کوشش دارند استحصال آن را پیوسته زیاد نمایند. گرمخانه نو بنیاد را که کشاورزان در جماعت دهات چوست بنیاد نمودند روی نوار آوردیم. این گرمخانه در مساحت 10 ساتیق بنیاد شده است و نهال درختان لیمو در آن الکی حاصل به بار آوردند. سببی در سال اول حاصل به بار آوردن نهال‌های گرمخانه را رئیس جماعت در 2 ساله بودن آنها معنی داد نمود. ما در گرمخانه
60 бех ниҳол аз ноҳияи ҷайҳун оварем, ниҳолҳои 2 сола. ана чӣ хеле ки худатон мебинед аллакоин ба ҳосил даромадааст. Коркардашро хуб ба роҳ монда. Кӯшиш мекунем ки ҳосили хуб гирем ва дар оянда нақша дорем ки боз ҳам 10 сотиқи дигар гармхона ташкил намоем. غیر از این در جماعت مذکور کشت و پرورش دیگر نمودی سبزوات از قبیل پمیدور، بادرنگ و غیره در گرمخانه به راه مانده شده است و میدان عمومی گرمخانه ها در همه شکل های خوجگیداری بیش از 3 هکتار را تشکیل می‌دهد. در حدود جماعت در سال 2018 در میدان 1 هکتار گرمخانه تشکیل کرده شد. امروز میدان عمومی گرمخانه های لیمو پروری در ناحیه شهر نو به 4.5 هکتار میرسد. حاصل جمع‌آوری شده از گرمخانه ها اساساً در بازارهای پایتخت مملکت شهر دوشنبه به فروش گذاشته می شود. پرورش گل‌های هرخیله نیز در شرایط گرمخانه در ناحیه شهر نو به طور گسترده به راه مانده شده است. زیاده از 4 سال شد که در این گرمخانه کار می‌کنم. زیاده از 10 نماد گل داریم حاضر. برای کوچه خیابان‌های ناحیه خودمون استفاده می‌بریم. تا نوروز گل‌های ما برآورده میشه. گل‌های پرورش یافته در گرمخانه‌های ناحیه اساساً برای زیبا و خرم گرداندن کوچه و محله‌های ناحیه استفاده می‌گردد. طبق اطلاع مسئولان امروز در این خوجگی گلپروری در برابر دیگر نمود گل‌های آرایشی موسمی باز بیش از 3000 بخ تولپان پرورش می‌یابد. و گفته می شود که در آغاز ماه مارس این گلها در کوچه و محله های مرکزی ناحیه و نزد بنا و انشاءات معموری شنودیده می شوند. در مجموع پرورش گلهای آرایشی موسمی در همه جماعت شهرک و دهات به راه مانده شده است و این عامل باعث بر آن گردیده است که طلبات ناحیه در این سمت پوره قانع کرده شود. در عرفه تعجیل از سالگرد روز تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه و تشکیلات و اداره‌های مملکت چاره‌بینی‌های ترغیباتی و حربی و تندرستی و ورزشی برگزار می‌گردد. هدف از برگزاری این چاره‌بینی‌ها بلند برداشتن حس و تندرستی جوانان و به این وسیله ترغیب و تشویق خدمت در صف قواهای مسلح میباشد. گزارش خبرنگاران ما. امروز بخشیده به سالگرد روز تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در اکادمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان جمع‌آمدی تنتنوی برگزار گردید. کورسانتان اکادمی با یک مهارت بلند اصول به قسم‌ها جدا کردن و با جمع نمودن سلاح آتشفشان و تحت نوای موسیقی با سلاح رقص مخصوص از طرف کورسان دختران نمایش داده شد. حاضرین از 26 سال تأسیسیابی ارتش ملی یادآوری نموده ابراز داشتند که قواهای مسلح مملکت در یک دوره مرکب از صفر تأسیس داده شده امروز به یک واحد پرقدرت تبدیل یافته است. در این چاره‌بینی که اساساً جوانان فعال از همه شهر و ناحیه‌های مملکت اشتراک داشتند دعوت به عمل آورده شد که بهر پیشرفت و آبادی وطن و از دست ندادن زیرکی سیاسی مسئولیت شناس باشند و از غمخوری‌های رهبریت دولت و حکومت مملکت ثمره‌ناک استفاده برده بهر پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال کمری همت بندند. از نام کل جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان و مینت‌داری خود را به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان بیان نمود که ما جوانان رو همه طرفه همه جانبه دستگیری نموده برای ما جوانان چنین شرایط رو مهیا نموده است که ما می توانیم به دیگر دولت‌های خارجه سفر کرده در آنجا سطح دانش خود را بلند نماییم و می توانیم که از دیگر مناطق جمهوری تاجیکستان برای خود دوستان رو پیدا نموده رابطه دوستی خود را بیشتر برقرار می نماییم. این گونه چاره‌بینی‌ها باعث دوستی جوانان منطقه‌های گوناگون جمهوری تاجیکستان می‌شوند که امروز ما در این واقعه از تمام منطقه‌های جمهوری تاجیکستان از ولایت مختار کوهستان بدخشان از ولایت ختلان و ولایت سقدوس پیدا نمودیم. تاکید گردید که گروه پیشاهنگ سال 2014 در جمهوری تاجیکستان تأسیس یافته امروز در صف خود دانشجویان و طالب علمان و فعال جوانان دارای کسب و کار گوناگون را متحد نموده است. در مدت خیلی کوتاه گروه مذکور که اعضای آن خدمت به خلق و وطن، سهمگذاری در تأمین ترتیبات جمعیتی، حفظ ارزش‌های اخلاقی و مدنیت و فرهنگ ملی را پیشه خود قرار دادند، شمارشان در کشور زیاده از 6000 نفر را تشکیل می‌دهد. در فرجام 200 نفر جوانان فعال با مدالی برای مساعدت، افتخارنامه فخری، سپاسنامه مکافات پولی‌ها و دیگر تحفه‌های ارزشمند رهبریت وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده شدند. به خاطر بالیده خاطری اشتراکچیان برنامه فرهنگی فراغت از جانب کارمندان و کورسانتان اکادمی وزارت کارهای داخلی پیشکشی حاضرین گردانیده شد. عبدالحمید نظیر، مهروز جمعه، مقصد اخبار.
با شرافت استقلالیت دولتی و دستگیری‌های بی‌واسطه سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان بازه مادی تکنیکی ارتش ملی خیلی هم پایدار و مستحکم گردیده برای افسران و سربازان تمام شرایط‌های ضروری فراهم آورده شده است تا آنها توانند خدمت وطن را با سربلندی ادا نمایند. امروز قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان به تکیهگاه اساسی دولت و سپر با اعتماد ملت سربلند کشورمان تبدیل یافته. افسران و سربازان شجاع و دلیر با حس بلند مسئولیت و افتخار همیشه مرز و بوم وطن را صادقانه حفظ کرده ایستادند تا مردم تاجیکستان به حیات آسایشته و مهنت صافدلانه مشغول باشند. در این روز مبارک ناطقان ضمن سخنرانی خویش راه طی نموده ارتش ملی و نام و قهرمانی های هزاران نفر افسران و سربازان دلیر و متین اراده وزارت مدافع جمهوری و دیگر ساختارهای نظامی کشورمان در راه برقرار نمودن صلح و ثبات و آرامی جامعه تاجیکستان صاحب استقلال جانثاری کردند با عرض و احترام منتداری به پایان یادآوری نمودند. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه نورآباد. مسابقه حربی ورزشی با افتخار روز تأسیسیابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در ناحیه رودکی دایر شد. با گفته مسئولان چاره‌بینی هدف از برگزاری مسابقه مذکور در عرفه تجلیل روز تأسیسیابی قوه‌های مسلح مملکت بلند برداشتن حس وطنپرستی جوانان، جلب جوانان به خدمت حربی و حمایت مرز و بوم کشور است. مسابقه مذکور اولا در حدود شهرک و جماعت‌های ناحیه با اشتراک 40 دسته از حساب جوانان تا سن دعوتی از مؤسسه‌های تعلیمی حدود ناحیه دایر شد. همین طریق به دور نهایی مسابقه 12 دسته عبارت از 120 نفر راحت گرفتند. دوره جنبستی مسابقه در یکی از قسم‌های نظامی حدود ناحیه برگزار شد. گفته شد که ادای خدمت مادر وطن وظیفه اولین درجه هر یک جوانمرد بوده، حفظ مرز و بوم کشور و دستاورد و کامیابی‌های دوران صاحب استقلالی مملکت باید در مد اول باشد. مسابقه از روی نمودهای ورزش تورنیک کشی، دویدن به مسافه 100 متر، بندکشی، تیرپرانی، وزن برداری و امثال این جریان گرفته در آن جوانان فعالانه اشتراک نمودند. در رفت مسابقه اشتراکداران از خود مهارت و ملکه بلند نشان دادند. امروز در نویا جنبستی مسابقه حربی ورزشی حامی وطن بخشیده به 26 سالگی روز تأسیس ارتش ملی جمهوری تاجیکستان برگزار گشته شده است. در مسابقه مذکور دور منطقوی مسابقه بین 40 دسته در 8 جماعت‌های شهرک و دیهات برگزار گردیده. همزمان جوانان ناحیه از شرط شرایط‌های قسم نظامی آگاه گشتند و در آینده برای جلب نمودن جوانان به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان طبق نقشه در دیگر قسم‌های نظامی چنین چاره‌بینی ادامه دارد. در جنبستی مسابقه غالبان معین گردیده با تحفه‌های تأسیس نموده قدردانی شدند. پس از انجام چاره‌بینی جوانان تا سن دعوتی از شرط و شرایط و بودوباش سربازان و افسران در قسم نظامی شناسایی پیدا کردند. در آخر برنامه فرهنگی با پیشنهاد سرود و ترانه‌های سرشار از مهر وطن و وطنداری پیشنهاد گردید. در ناحیه دنقره ولایت ختلان بین تشکیلات و اداره‌های حدود ناحیه مسابقه فوتبال خرد برگزار گردید. از جریان برگزاری مسابقه ورزشی همکاران ما گزارش آماده کردند. مسابقه فوتبال خرد میان تشکیلات و اداره‌های حدود ناحیه دنقره بخشیده به روز تأسیسیابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان گذرانیده شد. در این مسابقه ورزشی 16 دسته برای سزاوار گردیدن به جایهای افتخاری میان هم رقابت کردند. در زمینه سیاست موفقانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای رشد ساحه ورزش و به دست آوردن موفقیت‌های نظررس تدبیرهای لازمه زینه به زینه عملی گردانیده می شود. محض در دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان دستاوردهای ورزشگران مملکت زیاد و ورزشگران تاجیک پیوسته پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان را بلند می‌بردارند. فراهمسازی امکانات لازمه و دستگیری و هوسمندگردانی پیوسته ورزشگران از جانب دولت و حکومت
ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аст ки имрӯзҳо варзишгарони тоҷик бо нишон додани маҳорати баланди касбии худ номбардори давлат ва миллати тоҷиканд. дар ин мусобиқаи футболи хурд ки аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара роҳандозӣ гардид, дастаи Сомон бо нишон додани маҳорати баланд сазовори ҷойи аввал ва дастаи Космос Ойл соҳиби ҷойи дуюм гардиданд. муассисаи давлатии маҷмӯаи варзишии ноҳияи Данғара дар доираи таҷлили 26-уми солгарди рӯзи таъсисёбии артиши миллии ҷумҳурии тоҷикистон мусобиқаи варзишӣ аз рӯи намуди футболи хурдро роҳандозӣ намуд байни ташкилоти муассисаҳо ва дар ин миён дастаҳои зиёде байни ҳамдигар рақобат намуданд. дар анҷоми мусобиқа ғолибон бо тӯҳфаҳои таъсиснамудаи кумитаи тадорукот сарфароз гардонида шуданд. бинандагони азиз, ин буд нашри муфассали барномаи тиловатии ахбор. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем.